Tribunal Constitucional Pleno Ukuntakama yahapas llapanku hispi kachisqaku Código Procesal Constitucional Maytupi artículo iskaychunkatawapi. Vista de la causa nisqanchik llaqtarunapa derechunkunata harkanapaqa Tribunal Constitucional wasipas sinchi kamachikuyninmi. Tribunal Constitucional wasiman expedientes nisqata churaykusqaku derechunta waqaychananpaq. Hanhayllan llamkana punchawpi kutichinqaku. Churaqkunaman qillqasqaña kamachiyta ñawinchanankupak. Kaytam hayachinqaku hamuqnin simanapi viernes punchawpaq. Chaymantam churaq runakunaman kimsa llamkana punchawpi qillqata kutichimunankupaq minkakunqaku. Sichusma sala rimasqaña qillqata ñawinchaykamuptinku mana hatipay hispinqachu. Hinaptinqa manas audiencia pública nisqamanqa hayachinqakuchu. Lluqsiykachimunqa chaynallataqmi mana audiencia pública nisqaman hayachinkuchu sentenciapi chiqap harkay apakunanpaq apelaciones nitaq quejakunapas. Sichusma salapi kamachiykuna ñawinchasqa uyaptinqa qallariq llamkana punchawpis iskayninkuta hayachinqaku hamuq simanapi lunes punchawpaq. Kay audiencia nisqa raymichaykuptin hamuq punchawkunapi apakunqa votación de la causa nisqanchik sala kamaykachiptin chay sentencia nisqa. Sichusma sala kamachisqanku qillqata ñawinchasqata uyariptinku pleno ukumanta kaykunas kanman habeas corpus, amparo resoluciones judiciales kuntrampi, hinallataq wakiq amparos hatipaykuna. Hamuq simanapi hallari punchawpi ayachinku audienciapaq votación apakunqa pleno kamachimusqanman hinaspam lluqsichimunan sentencia nisqapi.